Hello, Tuni, Cookie News, Vezosi, na bon chavin liam ni kinavin. Tunin zong avelin video khat ga sim kit no hitin. Tuni I video sim deu hi hoida na ngai leu chun. Kichat ta thil khat zong zaw a hi in. Hizi chun mi pi zo sin iga het nom deu kata san je acho. Amasapena hi chi point hi kain hap hintin. Putin hi a ina attack anake bolin. Ahin la vang phat ta in EIMA tila hilin ama hi ana so chai ti hi mu a hi hiji chun tunia news za chom choma jong hi Donald Trump in live a thu sein ho zonga ana thu sein ho a jong chu ana zau a hi tai hiji to bang thu ho hi akimu za achu mi tampin iga het theine deule knowledge inei theine diwa in jaw saw hi in chule meitei hon pan ala dan KZC in ngai to hom na nei ti ho jong hi mu a hin tu ni chun reng kai khopia meeting ki bol na ho jong tampi mi tampin social media cha chom ma chu in the thang ki no win ngazat zat sai loi zong eu movin ahin la KZC te I contact ngwa ama hon ipi sevam ti pa hi don lova EIMA lungel zat chom sai loi hi tampi kit tawin hizi chun hichi KZC ho in meeting anei na wa hi I tabang to gon anei ham ahi lo la mei te ho hin I tabang pan ala ham ti ho jong hi Neo cha hin say kin hoitin 2030 December 2025 ahin la mi tampi hin 31st December ivet ta de ta sanin aji chu kan jong hi chi video hin sim chain katin hin upload leng 31st lang hungei ding a hi ta in hi ji chun tunia hi chi video ana vizo sen phateta in ana velo hen ti thil dan ho het team theine dewa in sai deu hintin amasapena hichewa news ga velauchun Putin in hi attack anaki bolin hizi chun tu hi Russian parliament speaker in jong warning a bolin hichito banga gam leader khat gam vai po Lamkai khat a ina attack ki bol hi gi phamo asa in hizi chun gi na sang ta zong ahin bol ve ti zong hi mo ahin chawai ga velo chun itiam khana Putin in hizi to banga attack a ke bola thin na bang hin to han lang le nuclear war ho chan ge a aung lun ding ti ho chan ge jong ki parliament a kona speaker ho hin thu seina anevi ti ho jong hi mo ahin alang khana hi chewa iga het thei diwa First World War I het de wahin galpi khat na jong chu ahung ki pat dan ho chu hoi ta galpi khat na ahung ki pat dan phateta na sim ho chu I het de wahin gamsunga leader Austria kiti leader khat anaki tha je a galpi khat na hung so do ahin hichito banga chu tu chunga jong hi veleu chun Ukraine le Russia ki boy na hi phar sot pi hung lut hi ta chu kum izan ham khadi Ukraine le Russia hi hung ki do hi ta chu ahin Russia hin si mong gel hen lang thil phalo mong gel ta hen lang Ukraine hi phateta la pi ding tiu hen lang hi le nom ta zo thei diu cha hi wanga Russia hin hi chi lom chu agel a hi po in Ukraine hi NATO a alut lo na dinga pan ala ja ni ta chu anaki boy khalon a hi bowen tu ni chan ge a jong hi mi khen khat in gel hen lang hi le Russia gamale let ta vanoi li se na super power ani na ho athum na ho apangjing ke ipi bol gam neu za khet jang a zo lo anei zo si aman lo wai na anei zo si aman lo man thei zo si aman hi lo wai hi ta chu niau cha cha thing noi ka ma aka mo wa
ahi wanga ho agam izat nam khat khu Russia in ala pi ta hita gal a laya Ukraine in Putin in ahin bulu hi iti ham khana attack ahin ball na hi hung success kha hen lang le nuclear gal hung ding Russia hoi hung ngol hadiu his ti teng la sun nuclear mangcha Ukraine hovel hin attack jing le boy ding ai ti chu hi chi chu Russian parliament ho lungel khat ai in hi ji chun ai the ai le hi ho hi aviala loading in nasata an nge na abol lo ve ti ho chong hi mu ai ni chi chung changa hi Indian PM in chong eta chu X account ho a hi tweet anabol ho chong mu hin che ba hi ga velo chun aman chong phamo asa le na ti chu gam vai po leader khat a ina gal zong la a inna hita etik ga ki bol jing ti ho hi aman jong phamo asa na thu ho ase ti hi mu hin aji chu Russia le India jong hi I chanham khatna a ki kom na hlon partnership hoi ma a hi ja chu India in jong Putin in ke etek na chung changa hi no mo asa na thu ho message anaboli ti chu et thim na diwa niaucha Putin in na kona Putin a ina attack anaki bol na ho niaucha het thim na diwa hin sewa in abal le tu hin KZC meeting chung chang ho ga vekit lew hen hi chiwa hi leader ho contact anaki bolin leader ho ta phateta ke howin ipi bola hi chiwa KZC third athum vei channa KZC in meeting nanei theu ham a hi lo le governing council general meeting ipi bola na ko ham ti a hi thudo na anaki nei na hi le hechiwa lamkai pan asei banga chu a hi le Kuki-Zo te popular government sema zawlo ding aban le meite hon aphat chenga tua jong hi ilang ho aja chum ama ho gamdana aseiwa athu zaw le hela ama hon akikum lo ne ding khana nasata akikum wa Kuki-Zo te eisu men se got na ho ilam hla na ho ring road ti amen wova hita iki hin so na diwa I hon alo theilawa iki connect na diu ti su kima thei na diwa lam hla na ho chan ge ya su boy ding ei got na chung chang wa hi iti pan la ding ham ti ho hi sei khom na kane wa hi ti pa hi aman hon don but na in bol wa hi in hezi chun mi khen khanin tua hi KZC aza chom in jong to gonja chom nein popular government ho azaw ding a hi lawai le thu aza save chamna sim ding ti ho po a save ti ho hi za in a sei kit ven hi chi su a hi po in tunia KZC in governing council general meeting athum veina aneina wa hi Kuki-Zo te I ti jong le popular government sim na zaw loading chule meite hon aphat chenga imol ilhang ho hita ama ho gambanga asai ji na ho hi iti don put na pi ding ham agang theilam pe na iti ni che ho chungchang don put thei ne dinga iti lang panga I don put diu ham ti ho zo hi governing council in ngai to na ananeva meeting ananei zo wa hi ti pa chu het thim na diwa achomlam thei pe na hin hil che theu hin tin aban le meite hon zang tu a hi ga veleu chun hi che ho loi lam kai na a hi thang ting a hi in ko bru a hi in imol ilhang ho a hoi lai ho hi amao hin khat ve ni ve hi ta chu lai ho wa a hung wa hi le tu ai ki ho gam ai ahi lawai le ke ho hung kon do na gam ai hi ti khati ti ai aza na claim abol ba tu a jong hi chiwa meite kiloi kho mo hin itiam khana thang ting le ko bru a hi lai ka ho thailo de wa hi le ki phin na len ta ka hin bol de na sata ki phin na ka pat de wa hi tai ti a jong hi media ho ko khom vin
hi ta chu ki phun na a ti ding ham a hi lo le gi na cha chom hi state government hi nga zong hi thu phun ana bol lovi ti hi mo ai ki nin hi zi a chu KZC hon zong hi chi ho do dal theina dinga hi iti pan la ding ham iti lang panga iki got no wa pha ham ti zo chu anangai to hi ti chu ga sei bel hin tin abana hi tua hi kanam hon press statement ahin bol kit win hichiwa ama hon statement kanam in statement abol na azong hi phatera asim leu chun e ho hi group sim hi ithim oven group sim hi ipon oven hichi kanam kite holoi zong hi koi ham koi president hi na ham ipi hi na ham ti chu aki boys in mi tam pi hin ikiloi khom na ho zong hi zana ta hi inei thei te po in ipg inam tile kiloi khom na khat zong hin press statement a hin bol la hoi ta hin ji vin a hin la to sot ding in khol ta ting le mi thum mi li kiloi khom na ho be anahi ki ji a hin hi ji chun mi tam pi hi ilung ling lau ji win hi zong le ai pi chu hi zong le i press bol pau hi bo chu yu hi tin a so mai a sei mai a hi lo dingin til khat ito a igon ta a hi le hi chu ho hi a bo chui dan jong hi ki zil leo hen phading a hin a ji chu tu ni a hi chiwa kanam ki ti hon statement a hin bol pau jong hi a hoi chu a ji chu ama hon jong tu a hi NGT hon NGT ho hi nga kokomi in report aga bol pa a hi lo la hi chiwa complain aga bol pa chu hi chi hi adi a hi poi azi chu ke hon he chiwa hi ring road ti a ka siam povin khokhat a hi lo la Kuki-Zo te tu a pana valley a pana ai ki pe do a hi tain valley a pana ai ki no do a highway ho ke hon kaman theilo phat no wa chu hi chi highway khela chu Kuki-Zo te ka ki job ma theine diule ka ki hin so theine diwa lifeline ka kisiamo ai bowi ti pa hi ama hon jong phateta ai chwa hi hil chetna a bolvin hi chi to banga lampi khat a hi lo le khat ki hin so na dinga lamlen ka kisiam hon san ge ya tunia NGT hon pan na hin la awa hi chi ho hol to lova azat na hin seva na to ho kham ding na ti ho hi thil di ai poi ti ho chan ge jong he hoi ta hi chiwa hi kanam hon jong don but na ai nei vi ti hi mo ai in hi chi to banga hi tu a jong he Kuki-Zo council hon jong phateta a hin mano jingwa pan a hin lawa a hin he thim sa thei wa hi le chun tu a i boi na ho jong hi EIMA hong hi loading phateta gal izo tho de hi a hin la kanami te ho ipan kho mo hi angai ti hi avela kaga sei do nom kit hin tin a chaina ding in neu cha kaga sei be nom cha hi le radio chung chang neu cha ka sei nom in AIR hi chi hi NDTV a kona article hongkila do a in sei deu hin tin Manipur gam sunga hi May 2023 a patna ikiboi wa patna hi EIR ichiwa hi koi machan thado program a hi represent a hi lo le hi chi anakito sot talo a hi radio anangai jing ho chapang lang ho chani ha het be se lo mai theu a hi wanga chu han lang hon inang thangai pe no a hi lo le thing ha nga lo I kon ting le anake nga lel pen chu a hi le thado programa ei pawa thu hung ki sei ei pawa news za chom hung ki sei la hung ki sa ti ho hi cho hi anaki ha ngai san a hi in a hin la tu lai electronic khang a hi pha na chu aza chom hong pot tai na hi le cho hi koiman anana asa bi se lo a hin a hin la masanga electronics an khan to ta masanga radio anaki ngai san la ya chu punga a tha do program hong ding hi nasata anaki nga lalji a hi lo le lo kon jong le hi chiwai dal la doi than
ti ho wang chu anaki ha ngai san a hin la May 2023 apana hi koiman hi chi ana sun zom talo a hi in tu a hi lamza thang party ho hin pan la alaki novin Manipur gam sunga hi request a bol ke ven May te ho henga hi chi hi achi zom lo ho a hi tai ngi chun hi chi zom sa de wa hi ti a hi thum na aga nei ki novin a hi la tu a hi May te hon azat chom be khana hi point a hin mang chakit novin ise a hin sei na wa hi ga ve ki lo chun radio signal peace in Manipur ti hi kit chu azat chom ma hi amin vo kit nova hichiwa broadcast ki bol ho jong kisun jom kit ding a hi tai Manipur gam sunga chamna a tai ti langa hi thu hi azat chom ma asevin hi chi keu chu hilovin hi chi lai point khat aga sei naw hi ga velohan pune kam he de wa hi in pune kam jam hau ama hi Assam gama ko na hi in Manipur gam sunga chamna sima kachi ti a hi chiwa na molim pa chu a hi in hi chi zong hi tu a hi ama ho sei da na hi event na hi le ama zong hi Manipur peace ngai to na anamol lem a hi in hizi chun ama min be a hi phateta apan ila wa hi chilai agas nisim som thum la khatnia nakithat a hi in ama zong hi May te le kuki ki ka a chamna sim dinga pan anala loi khat a hi in kuki thing noi hon ana thaw a hi ama hi Assam karbeng longa a hi in hi zong le ama pu ne kam jam hau zong hi Manipur peace martyr khat a hi ti a hi ama hoin amin voki tawen tu a hi event na hi le pu jam hau zong hi kuki cha te ni thawa a hi lawa hi le yeng bol wa tha do ho hi kuki hi lo hi la sei da na hi a sei ki novin tok a bol na wa zong ho imo de wa hi in tok nga zong hu thau kip ki ti hi tha do a hi lo la kuki a zau poi ti khu explainable saul ama na sanin zong a bol thei lo a hin la tu a hi inam sunga inam pumpi kipal theina lampi za choma lam zot hi ihung wa hi ta ivet no wa hi le chun ilam hla naw hi hung no pha dinga jong hi mu a hi ni ji chun ai thei a hi le hi ho a ko na jong hi kichi thei ja ma nga in to a hi May te hon azat sevin May 3 2023 apatna program an khalo ho jong hi avela hung sa ki ding hi chi chung changa hi koi tabang aham tho thei ho hi chiwa hi recruitment hung ki bol ki ding sum ki peding tha do program a pan hin lading ho hi abana nungla ki ding ti ho jong hi to gon ai nei vi ti a hin hi chiwa jong hi hin ve leuhan mi khen khat nu mai ka hepoi pasal ka hepoi sum du hi khatleni hunglut ki na hi cho jong hi ahin su zom deu ta sana umin hizi chun tu le tua ku ki cha ten idin piu hi a hi le koi phung le chang hi zong le ku ki nam sunga tribe za chom ho hin a hi thei chana SAT lo koi ma chan inam ki pal na ding le May te to chamna siam lo ding ti hi idin piu a hi zi chun hi chi ho zo se ai effective theina dinga hi ipan khom wa idin khom lo hi thil kho a hi ti pa hi avela hi theina diwa chaina ka ga sei thein tin hi chi chan chu tu ni ko ki news a ko na neu cha update igam sunga thilum dan ho I hung ki hil chet theinaw le hi ti zo a hi ti pa choi he thiam na dewa chaina ka in sei thein tin tu ni ku ki news in ve hin ngai ho zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha wen pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki-Zo